Kani gede ka Akashvani Shillong ka khubor ban puledo Richmond Kharluki. Kimat bekongsan jang ka khubor mentaga step. Menteri rang bado kari undet jingo ya ke jela Karnataka ba Telangana ban play ki project ba pher mentaga sngi. Chief Justice ke India Surya Kant nen ke sngi ula play ka mega cam awareness program halor ka National Legal Services Authority bat ki scheme ai jing mentoi. Kum ka jingkan mau buram ke jing daps khandai posnam jong ka Akashvani la penlong ya ke jing marathon ke basan kilometer henen ke sngi. Badu Suvendu adhikari ula bam smai ku menteri rangba jong ke jela West Bengal henen ke sngi. Ka khubor ke babnya. Menteri rangba ado kari Narendra Modi unet jingo mentaga sngi ya ke jela Karnataka bat Telangana. Narendra Modi unlet nengkong sya Karnataka bane shimbenta ha gejing rake gejing dap South San Snam jong ka The Art of Living ha Bengaluru. Pleru ya ka Dian Mandir ka Balashna Thamai ha ka Art of Living International Center. Hadir gani Menteri Rang Bado unlet sya Telangana banbo imaunong rem ba ban plepat ba ki kampenroi ki babun ki basyongdor kumba kena hajar saus pak klor tengka ha Hyderabad. Hababani kejing dan kam manra ekohok ba gejing syakri kabha kamiat bet syakinong shnong Chief Justice ke India Surya Kant nen kasngi ula play ya ka mega cam awareness program halor ka National Legal Services Authority NALSA bat ki scheme ai jing mentoy jeng sarkar ha marngar ha ke district Ribhoi la penlong ha po kaphang bridging the gap habakran ne jing elang Chief Justice ke India ulong baki jakat rekam ki di baniat kam jan chikipat ba ban pentikena ya ke jingla banyo ekohok ke badan jingmud ka Chief Justice jang ka Meghalaya High Court ka Revati Mohite Dere kalau ong bakane ka mega cam ka dikadak jong jing simkhia ban penlong ya ka jingerap akaliang kaan kabala banyo de iwei inong song shnong ka National Legal Services Authority kala penlong nen kasngi ya ka National Lok Adalat ka baar jong ne kasnam arajar arpun reo habaro ko wegari habekran bat ka Akashvani News member secretary ka NALSA Sanjeev Pandey ulong bakane kejing temu katmu ban ai ya kejing penbet ya kejing ya kenat daga basok bat ban pendunai kejingkit kebakia haki yang syari. Ka Meghalaya State Legal Services Authority ru nen kesngi kala penlong ya ka National Lok Adalat ha ka Meghalaya High Court bat habro ki district jong ka jela. Ha ka bala penbet ya sispa praplai teli ki mokot duma. La penlong ya ka Lok Adalat apo ka jingpet ba jingelam jong ka Chief Justice ka Revati Mohite Dere jong ka High Court ka Meghalaya bat ka Patron in Chief jong ka Meghalaya State Legal Services Authority bat apo ka jingpet jong Justice HS Thankeo u Executive Chairman ka MSLSA bat Justice W Dingdo Chairperson jong ka High Court Legal Services Committee. Kum kejingkan mau buram ya kejing dap khandai post nam jong ka Akashvani la penlong ya kejing marathon basan kilometer nen kesngi da ka Akashvani Shillong bat ka Akashvani North Eastern Service palat shispa angut kinang shimbenta negi benta bopher kile shimbenta ha kene ka marathon ya kene ka marathon la ka lama do ba ha Marlin Dingdo head of office ka Akashvani Shillong rengkat unong marathon balapaw ka perthai ubana ka jela Meghalaya uba Benning Star Lengkoi. Ya kene ka marathon la sedang na Akashvani Shillong ba layat lengba ka DIPR Habarik Point Civil Hospital Kiting Road Kendailat Point City Hut Dhaba Road Polo Towers ka office jong ka NPP ka State Convention Center bat YWCA Shwaban Penkot ha Akashvani Shillong. Kani ka kubor ka Wanchapi na ka Akashvani Shillong. Na ka Akashvani Shillong ina beteng biang ya ka kubor. Suvendu adhikari ulabam semai hinen kesngi kumu menteri rangba benengkong nakseng BJP jong kejela West Bengal. Ulat kejela West Bengal RN Ravi ulapen semai adhikari haga jingelang kabehek kabela penlong haga Brigade Parade Ground ha Kolkata. Rengkar badu lapen bam semai ru ya sangut ki waipat ki MLA kum ki menteri. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi, Menteri Korbari ke Sarkar Preng Amit Shah, Menteri Yadari ke Sarkar Preng Rajnath Singh, ki Menteri Rang Ba jong ki jela bapher jong ke NDA bat ke BJP, Presiden ke BJP Nitin Nabin bat kato kini ki waipat kinong elam ke BJP, kilawan banishim benta hakani ke jingelang pensmai. Uhe kaseng TVK usi Joseph Vijay ule kendo ulat ke jela
Tamil Nadu Urajendra Arlekar nen kesngi halok bhavan ha Chennai bat ulakam bantau sarkar ha Tamil Nadu da kejengkershan jong hispa arpongut ki MLA. U Vijay unbam smai menta kesngi kumu menteri rangba ka Tamil Nadu. Kaseng TV ke kabalami kum kaseng kabahetam marway kabalayo hispa prangut ki MLA dang shen ha kejing ithap vote kalayo e kejing bun pat kabalong hispa khat prangut da kejing kershan ki waypat hagi yang dorbar kabadon arspa lai pusangut kidkhot. Kakasi Students Union nin kesngi kalajet iginong kitkam bathamai jong Central Executive Committee jongka nagabenta kasamay arajar arpun reo arajar arpkundai. Hagi jing thap vote kabalong nin kesngi. Hagi election kabalong hakasian kabakat reo lai i gajing syembenta jong kisau hajar tam kidkhot na kisau spa prapau tam ki unit jong kaseng. Ureman Kharjana ulajab kum Presiden, Ruben Anderson Najar kum General Secretary, bat upen kemen langsan miet kum Vice President ki belajab klem dadon kebe kun persyaya ki. Kiwei pat kinong yalam ki belajab ki kentup ya upen syai lang rani kum Assistant General Secretary, u Clean Star Shabong kum Organizing Secretary nalor kiwei. Hakawai ni kijingjap loading kebelajah nin kamiet, kading kebelakalang kelaba me South Ligidukan, kiberan harut surak kakatan tem bijoy. Kabaran Marjan bat ke building jong ke Ajmera. Kani ke jingplu kelajah kapor ngubashpo bejimin miet, hagaba mari yo jing tip syapang ke jingklang jong keding kibriu kibaran hakawai ni gidukan diary kelaseno agi gas cylinder kibadan hapo kini gidukan. Kikali penlip ding na ketenat fire services kilapoi syakini kejaka ban penlip ya keding. Syum layo kubor bandan kano-kano kajing mensawi kibriu. Ka Chairperson jang State Commission for Protection of Child Rights ka Agatha Sangma nin kasngi kalong baka commission kala banle ek jingwat bania ek jingja jeng kilong kemi ke be no bat bret no elaki kun ke badang kha lada kum kini ke jingja kidang kiau ha jela Meghalaya. Kala banjor ke jingdan kam ban hikai bat pen kup bor ki kenthai kat ba ke pen miru ke jing soto pat ba ka ba khamba halor ki mat ke be dei bat ke jing e jeng kilong kemi bat ke jing yada ya ki kena. Kajing ilakai ka masis pasau jong ka group league ka Lempung Meghalaya State League ka Basan kalalong nin kasngi. Ha ka ba ka kanun ilakai Balmanduri FC kala job da Shigol Lanot persya ka Janepi YSCA ha kajing kun ka group G ka Blalong ha William Nagar. Ka jingelang ka baarsngi jong ka National Prelude jong ka Shillong Literary Festival arajar arpun Rio kala kun no nin kasngi ha Bikaner House ha New Delhi. Haka balay lumlang ya kinong thokot bapaw, kinong sna film, kinong thok kubor, bat kiway. Lapan long da ketenat jengokai perthai ke jela Meghalaya, bat kani ke jingelang kalongkum ke jing play perdalupa ya kasian ke bahan Rio, jong ke Shillong Literary Festival, ke balabo ban penlong hanan pelok, ha Shillong, nadok ka khatar hadok ka khat sauterik unay wiang. Kiladon ke jingekran ba ikong Patricia Mokim, uba Eugene San Lengdo, uba Hamar Singh Karmar, bat kiway, halor kimat baper. Ha Manipur Menteri Ketenat Korbari Kejela ukon thau jam Govenda serengkat berkihe sorkar ke let jengok ya kisnong ke belasya akta agajing syak thombor ha ke distrik Kamjong bat keleken do bat kinong song snong ke belasya akta. Laban kedau bagajing kenat kelami kisnong ke basyapo jong ke distrik Kamjong ke badan ha ke jaka kaput ke India bat Myanmar. Kisnong Wangli Namli bat Z Choro jong ke distrik Kilamat agajing syak thombor ha ke riu sniu ke belakiang atiar. Hagan ni kejinglet jengo menteri ulai keren bagi nong syong snong bat penting kena bagi sorkar kan ajingada bat kiwai kilat jingarap. Bat katu ke kubor kalakut akan nika step ke balawan capi naga Akashvani Shillong. Haka por prabajing nesok bagi Delhi Station naga bentak ke kubor haka ketin Hindi kaban buat ke kubor haka ketin Pareng haka por prakat san minit. Ngipen kan mawai pikinong sengap baha kapor prashiteng naga station pinyo ya ke North East News. Kapor mentakala jandap artat prabaji.